nizere ko mumeze neza mwe mwese mugenda mukurikira Sia Media TV ibiganiro bigenda binyura hangaha bitandukanye, yaba amakuru nka breaking news, ya makuru abagenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga, amakuru mamukwiriye kumenya, yaba amakuru y'ibyamamare bitandukanye, ama interview y'ibyamamare bitandukanye, cyangwa se byinshi cyane bigiye bitandukanye mukeneye kumenya kuri no munsi wa none. Rero nk'ibisanzwe tugenda tubagezaho ya makuru mukeneye kumenya, ariyo mpamvu uyu munsi tuje tugiye kubagezaho indi nkuru igezweho kuri no munsi wa none cyangwa se kuri no saha. Ariko kandi tukomeza no gushimira mwe mwese mugenda mukora subscribe, mukagenda mutwereka ko tugenda tubana, abadukorera share, mugasharinga n'abandi bikabageraho. Nkubwira ngo niba wakoze subscribe ntukajye wibagirwa no kana kuri ako kazogera, kugira ngo n'ikindi gihe indi nkuru izajijyaho ujye uba mu bambere baba bari buyibone. Rero reka turebe uyu munsi iki tugiye kuvugaho. Ni mu cyumweru gishize rero ubwo perezida w'u Burundi yarimo atangaza, yagiye rwose kuri mikro atangaza impamvu, akuraho urujijo ngo ku mpamvu imwe abasirikare be bari muri mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se abasirikare be bakomeza kugaragara no kuvugwa cyane mu ntambara leta ya Kongo irimo irarwana n'umutwe wa M23. Perezida w'u Burundi mu cyumweru gishize yatangaje ko ngo abasirikare be bari mu Burundi kubera ko ngo igihugu cye cy'u Burundi ngo cyasinyanye amasezerano yo gutabarana n'igihugu cya Kongo. Bivuze ngo aho Kongo iri mu ntambara, bivuze ngo n'u Burundi buba bugomba kuba buri mu ntambara kuko basinyanye amasezerano yo gutabarana. Bivuze ngo rero perezida w'u Burundi ibyo bintu yarabivuze, avuga ko ngo ari no mu bantu bifuriza aka karere amahoro, anavuga ko ngo rwose inzira ngo y'ibiganiro ngo yakemura amahoro. Benshi bati none se perezida w'u Burundi noneho aha navuze ijambo rizima, kuko wabonaga ko rwose aciye bugufi, binagaragara mu mvugo ye bivugwa nkuko yabivugaga, byerekana ko kuko arimo arashakira kano karere amahoro, anerekana n'inzira nziza ibintu byakanyuzemo kugira ngo amahoro agaruke muri kano karere. Ariko uyu munsi wa none abantu batunguwe nanone n'ijambo perezida w'u Burundi yavuze, ryaje rikurikira iryo jambo yavugaga, ubona ko rwose yerurutsaga. Abantu bavuga bati uyu mugabo ari yerurutsa, ni umugabo ucanganye cyane, ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora. Uyu munsi rero byagenze bite? Perezida w'u Burundi noneho Ndayishimiye biravugwa ko ngo yategetse ingabo ze z'u Burundi kwirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu rero byagenze bite? Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukomeje kwenyegeza rwose ngo intambara mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ngo bivugwa ko ngo yohereje ingabo nyinshi mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo zihangane n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida w'u Burundi rero uyu Ndayishimiye ubwo yahuraga n'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, aho byari ku itariki ya 27 Gashyantare 2025, uyu mugabo yatangaje ko ngo ashyigikiye rwose ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikemurwa mu nzira y'amahoro. Ariko ikigaragara cyo abenshi bakomeje gutangazwa n'ukuntu ngo uyu mugabo amagambo avuga yuko ngo ashaka ko iyi ntambara yakemurwa binyuze mu nzira z'amahoro, impande zombi zikaganira. Ibi bintu avuga ngo bitandukanye n'ibyo arimo arakora, ngo ibikorwa bye rero bihabanye n'aya magambo. Kubera iki bavuga ko ibikorwa bye bihabanye n'aya magambo? Ingabo z'u Burundi zirenga 15,000 byibura zimaze koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo, hashingiwe ku masezerano Ndayishimiye ngo yagiranye na Felix Tshisekedi muri Kanama mu 2023 yo kwifatanya mu kurwanya umutwe wa M23. Si ibyo gusa rero Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari nyuma yo gusinya amasezerano. Ubwo urumva ese yahabwa na leta ya Tshisekedi kubera ko yari yemeye gusinya amasezerano y'ubufatanye bwo kujya batabarana mu rugamba. Ubwo rero bari biyemeje bombi ngo kujya mu rugamba bagahashya umutwe wa M23. Buri musirikare rero ngo w'u Burundi ubundi ngo wari uri ku rugamba ngo yagombaga kujya yishyurwa byibura amadolari 5,000 ku kwezi. Gusa ngo ntago ariko byarangiye, ahubwo ngo byaje kurangira umuto muri bo ahabwa byibura amadolari 70, umwofisiye byibura agahabwa amadolari 100. Urumva ko ari amafaranga make cyane ugereranyije n'amafaranga perezida yari yasinyiye ko buri musirikare azajya ahabwa. Ari nayo mpamvu abantu benshi cyane bavuga ko iyi ntambara muri Kongo perezida w'u Burundi ngo ayifitemo inyungu nyinshi cyane no kurenza abandi bantu, ariko abanyagihugu b'u Burundi bakaba batabibona. Amagana rero y'abasirikare b'u Burundi bagiye ngo bicirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mwaka ushize, abandi ngo
banze kurwana, urumva bajyaga bagira gutya bagatsindwa bakamanika amaboko. Abanze kurwana baracyurwaga ngo bagafungwa, harimo n'abagiye bafungirwa mu bihugu by'abaturanyi. Muri Mutarama 2025 gusa abasirikare 48 b'u Burundi banze kujya kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo, bafungirwa ahantu hibanga, bashinjwa kwigomeka. Nuko rero byaje gukomeza, abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye muri Gashyantare 2025. Ubwo Ndayishimiye yoherezaga huta barenga 600 kugira ngo basimbure abari batsinzwe ku rugamba. Icyo gihe abasirikare 600 bose yohereje ku rugamba, byibura kimwe cya kabiri muri bo baje kugwa kuri urwo rugamba bishwe n'umutwe wa M23. Ubutumwa bw'ingabo rero z'u Burundi bwakomeje guteza impaka, abantu bibaza bati ese ingabo z'u Burundi bimeze bite, zirajya gukora iki muri Kongo? Rero ubwo byamenyekanaga ko ngo amafaranga menshi yagenewe aba basirikare ajya mu mufuka wa Ndayishimiye, haje abantu benshi cyane binubiraga impamvu rwose ngo abasirikare bakomeza kugenda bisuka mu Burundi kandi bagiye kwicirwayo. Bamwe rero ngo mu ngabo z'u Burundi ntibumva ukuntu bakomeza kugaba ibitero kuri M23 bonyine, mu gihe ingabo za Kongo n'imitwe igize ihuriro ihuriro rya Wazalendo murabizi ko ifatanya n'igisirikare cya Kongo ndetse na FDLR kurwanya M23. Uyu mutwe wa Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo ngo bo igihe kinini bamanika amaboko, ntibashaka kurwana. Rero ngo abarundi benshi bakibaza impamvu ingabo zabo arizo zikomeza kugenda zijya ku rugamba, mu gihe ba nyir'ubwite aribo ingabo za Kongo cyangwa se Wazalendo bo baba badashaka kurwana. Ndayishimiye rero yirengagije ibi byose, ahubwo ngakomeza kohereza ngo abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakure M23 mu bice yafashe, cyane cyane mu miji nka Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kohereza rero aba basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibigamije gusa gushaka inyungu bwite kwa Ndayishimiye, ahubwo binashingira ku ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi. Ibi ni ibivugwa n'umutwe wa M23, aho bavuga ko na Kisekedi we ubwe n'iki gisirikare cye ububona yuko ni FDLR na Wazalendo ngo badafite imbaraga nyinshi cyane ngo zo kurwanya no mutwe wa M23, ahubwo ubona ko ngo ari perezida w'u Burundi ubishyushye. Abantu rero bakibaza uyu muperezida ugenda kuri mikoro akavuga ati ngewe ndashaka ko aka karere kazama amahoro, ndashaka ko abo bireba bombi bakwicara bakajya ku meza bakaganira kugira ngo amahoro agaruke mu karere, ariko ibyo akora bikaba bihabanye cyane n'ibyo avuga. Iyo avuga bayerekana ko aciye bugufi kare koko n'abakeneye no mahoro, ariko bikaba bigaragara yuko no mahoro uyu mugabo adashaka ko agerwaho kubera ko ari we ubifitemo inyungu nk'uko bigaragara, nk'uko bigenda bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Yaba Ndayishimiye rero cyangwa se Kisekedi na FDLR bumva ko M23 ari umutwe ugizwe n'abatutsi gusa. Babishingiye hanini ku kuba barwanira abanyekongo b'abatutsi bamaze imyaka myinshi batotezwa. Tariki ya 23 Gashyantare nibwo abasirikare bagize indi brigade boherejwe mu kibaya cya Rusizi kiri hagati y'uruhererekane rw'imisozi ya Mitumba n'uruzi rwa Rusizi rutandukanya Kongo ndetse n'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Baburiwe ko rwose uzagerageza urumva abasirikare b'u Burundi bari muri iki gice cya Uvira mu majyepfo muri Kivu y'Amajyepfo bahawe gasopo, bababwira ko ngo uzagerageza kwambuka uruzi rwa Rusizi ngasubira mu gihugu cye, ubwo no kuvuga ngo uzatinya urugamba azaraswa nk'undi mwanzi wese. Ubwo byo nabyo gatabishimangira yuko koko uyu mugabo uburyo akanira urugamba bigaragaza ko hari indi nyungu arufitemo, akaba yihisha inyuma ibiri kubera muri Kongo, bundi nawe akagenda akaba ari rusahurira mu nduru, akaba arimo arasahura ubutunzi bw'iki gihugu cya Kongo ndetse n'aya mafaranga agenda agenerwa kuri buri musirikare. Akaba ibi byose ari bishingirwa byerekana ko uyu Ndayishimiye ari mu bantu badashaka ko runo rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rurangira. Abasirikare b'u Burundi bakoresha imbunda nini, abasirikare b'u Burundi bakoresha imbunda nini rero ngo boherejwe ku mupaka
wa Vugizo, aho ni ku ruhande rw'u Burundi, ndetse bahafite na drone igenzura umutekano n'imbunda nini za M120 mm na 122 mm. Izo ni imbunda nini rero zihanura indege, ku bazi ibintu bijyanye n'urugamba barazizi. Abo ngabo icyo ni igice kiyobowe n'ingabo z'u Burundi, aho barimo baracungira umutekano. Abantu benshi cyane bakaba bakomeza kwibaza batese iki gisirikare cy'u Burundi kirakora iki muri Kongo. Rero imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'indi miryango myinshi cyane irengera uburenganzira bwa muntu, yaba ibihugu byinshi cyane birimo birakurikiranira hafi iki kibazo kirimo kirabera muri Kongo, buri wese yatunguwe no kumva perezida w'u Burundi ashobora gushimangira agategeka ingabo ze kwirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Mbese birasa nkaho ibintu yabigize personal. Abantu benshi baribaza batese gute uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi ibintu yabigize personal, ibintu byagakozwe na perezida Tshisekedi, koko ubona ko biraje ishinga perezida w'u Burundi. Ese byaba ari amahoro? Nawe ukurikije ino nkuru, ukurikije ukumva amafaranga ahubwo perezida w'u Burundi ngahabwa ku musirikare umwe, nayo musirikare ahabwa amugera mu ntoki, urumva amafaranga banyuze mu tuyungiro twinshi. Ayo mafaranga rero ngagera mu mifuka y'abasirikare, nayo perezida aba yafashe ku musirikare. Ibyo nyine bita bigaragaza impamvu koko uyu perezida w'u Burundi ngo adashaka ko urugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo ruhagarara. Ngayo nguko benshi yarakomeje kwifatira ku gahanga uyu mugabo, bavuga batese uyu mugabo bitebye ko ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ujya kuri mikoro rwose akatangaza ati ngiye ndashaka ko amahoro agaruka, ariko koko ukabona ibikorwa bye ntabwo bigaragaza ko ashaka amahoro agaruka. Kuko murabona perezida w'u Burundi ibi bintu arimo arakora ari byo. Namwe tuba tubahaye umwanya mujye muri comment mutubwire ko mubyumva, mukurikirana amakuru arimo arabera mu burasirazuba bwa Kongo, mutubwire uko mubyumva. Perezida w'u Burundi ngayo nguko abantu benshi cyane barimo baragaya iki cyemezo cye. Ngicyo cyemezo cya perezida w'u Burundi atangaje kano kanya, ubwo turaza kugenda tumenya andi makuru agenda kurikira. Ibi byari byatangajwe na perezida w'u Burundi, turaza no kumenya abagize byibura uno mutwe wa M23 icyo bari buze kubivugaho, cyangwa se yaba abayobozi cyangwa se abavugizi ba leta ya Kongo icyo baza kubivugaho. Ngayo nguko mwari kumwe nanjye na Didier Panda, mwakoze kubana nanjye ibiganiro nk'ibi ngibi n'andi makuru menshi cyane atandukanye. Nakagaruka hano kuri Sia Media TV, mujye mukomeza kubana natwe, mukora subscribe, share ndetse munakore comment aho ngaho tunareba icyo mutekereza, cyangwa se mujye munaduha inyunganizi ku bitekerezo byinshi cyane biba byagiye binyura ahangaha. Mwakoze kubana nanjye, reka mbabwire ngo mucasi gracias, tuze gukomeza ku biganiro bitandukanye.